Кырымда тевкиф этелген Кырым-татар фали Эдем Бекировны Кырым-татар милли меджлис рейсы Рифат Чубаров, Кырым-татарларның лидеры Мустафа Джемилев ве Кырым-татар иш адамы Ленур Ислямов Кырымда террор эйлеманы азырлай эделер деп шатлык этмеге мечбурлар. Бу вакытта Рифат Чубаров Тюневен Киевда матбуат конференциясы вакытында айтып билдирди. Onun сүзләренә күрә деп кайдеты хабар агентлеге. Беренче группа сакатлыгы Олган Бекировга ультиматум коелды ве onun кыйммәте адам яшайшы. Да, эвел акмешжит биринчи тагыкат тевкифханасынын саглык бөлөгүндө булунган Кырым-татар фали Эдем Бекиров июль 31-нде яны капыга, яны Красноперекопск этап этилген тагдирде ачылыкны илан этмек ве илажылардан вазгечмек ниеты кында ариза язды. Эдем Бекиров биринчи группа сакаты 2018 сенесі декабрьнын 12-сінде окунуусуз сүрети ишгал этилген Кырым кырышында Русияның махсус хизметлері тарафынан тутулды. Кырымга о анасыны ве акрабаларыны зиярет этмек үчүн жол тутайды. О селяве патлайчы модельлер сакламасынын кабатлана.